Riu nikimure. Atiriri tigana inani. Nindiramenya eka. Ngini ciakwa. Tari kije kiuria ndireka na mu. Tigana inani. Leki. Murenda munjira kuwa thiku na taitu. Ni tumubuate tukaro. Tumubuate. Tule. Ko ne guku. Ni ocio. Ne woka. Atiriri. We uronetio ku. Ni barakai kuria turendia 550. Kakwira kugi. Ini ha makuta na phase 2. Na kuona kuturendia 350. Na deposit no igana. Ni igana rimwe ici gyo kayo mwe gyo kare kahora. Ni ndironetio baraka kuria kwina rugiri rwa thitima na kwina mai. Aya! Niko. Ini goko kwa ndagima gutire buro tie tari taitu. Na nikio ndimwiraga ndagima. Nekuga na gweka. Yani nacio ciĩragwo ciĩkũhĩa itikĩrĩte nĩkĩo nĩndakĩingĩra naniĩ metha-inĩ ya Muthingi TV mohoro ithaa rĩrĩ rĩa mĩaraho nĩguo ngĩkũihũrĩre kuma nyũngũ-inĩ ĩno ya marĩa makĩhanĩkĩte na makĩyumĩrĩte ituri-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Mũthĩ akĩrĩ nĩ tarĩki 17 mweri ĩno wa Mũthatũ mwaka wa 2023 ngakĩhoka atĩ mũthenya waku no ũgũtwarithĩtie na njĩra njega. Rĩu ningĩ kwamũkĩra nĩguo ngĩkũmenyithie marĩa makĩhanĩkĩte. Rĩakwa nĩ Mwangi wa MURUGI. Tutanakĩanjĩrĩria ngĩkũririkania atĩ no ũkĩnyitanĩre nani na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda citũ cia ũkinyanĩria. Ũgakĩhiũka Facebook nĩ @Muthingi TV, ona ũngĩkĩhũthĩra akaunti yakwa ya Facebook nĩ @Murugi Job. Ũngĩtũma ndũmĩrĩri yaku hau nĩ tũgũgĩkorwo tũkĩaranĩria na ngĩkorwo ngĩgũtambũra oro harĩa ũragĩtwĩrorera. Na rĩu tũkĩanjĩrĩria na marĩa tũgĩkũharĩrĩirie metha-inĩ ya Muthingi nĩ atĩ aikari a Nyamarambe gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Gĩthii rĩu nĩ makĩrũrũnganĩte magĩtetia kũhingwo gwa thibitarĩ kana ũrĩa ũrĩ gĩcigo-inĩ kĩa Mũgirango ya MOHORO na nĩ itũra-inĩ rĩa Ndutu. Na ũũ nĩ kũrũmĩrĩra arigitani gũkorwo magĩtharĩkĩrwo thikũ ithano hĩtũku. Rĩu kũringana na aikari gũkũ maugĩte atĩ nĩ maragĩkorwo magĩthiĩ thabarĩ ndaya gũkorwo magĩetha maũtungata ma ũrigiti, na kũrĩa maugĩte atĩ matigĩkorirwo makĩheo notithi ya thibitarĩ ũyũ gũkorwo ũkĩhingwo. Oho nĩ makiugĩte atĩ kana nĩ ũteti ũragĩkorwo ũgĩkungio thibitarĩ-inĩ ũyũ, na ũguo magĩikarĩte na kũrĩ thirikari nene gũkorwo ĩkĩingĩrĩra nĩguo guhoroheria thĩna ũyũ. Na ĩno nĩ riboti hiyo. Hospitali yetu ya Nyamarambe imefungwa na sababu hatujui. Mashini zetu ambazo zilikuwa hapa zimeondolewa zikipelekwa sehemu zingine. Kwa nini? Kwani hapa South Mugirango hakuna watu ambao wanaugua malaria, hao wengine wa mama wanaleta watoto? Jibu ni kwamba watufungulie hospitali yetu kwa amani. Nataka ni hospitali yetu ifunguliwe. Tangu jana kwa gate wanarutu wanaenda hospitali nyingine. Fungue hospitali, na tunasema wale madaktari, hakuna mtu anagusa madaktari. Tunahakikishia kuna amani, warudi hospitali immediately waende kusaidia watu wetu. Kweli kabisa. Hivyo ndio tumesema. Kwa hivyo tumeomba management kuanzia kesho nataka kuona hospitali yetu imefunguliwa na iko operational. Mali ya South Mugirango heshimiwe, nasi pia tuheshimiwe. Mambo ya maskari kuja kuchunga hospitali, kuna nini ndani? Maskari watolewe, madaktari warudishwe, geti ifunguliwe, hospitali ianze kazi. Atupembelezani. Lakini mambo ya tofauti, mambo ya siasa tulimaliza kitambo. Tulimaliza kitambo. Sasa tuko maneno ingine ya maendeleo. Waje watufanyie maendeleo. Lakini sio kusema kwamba
Bungia nini? Eti siasa huyu ndi fulani, huyu ndi fulani. Kwani ukiwa kiongozi mzuri ni kuleta maendeleo. Hapa South Mugirango sisi tunataka kazi wa madaktari wote kidogo. Madaktari wetu warudishwe waanze kazi hata si kesho. Na tukihokati ona thirikari ni gukorwo ikingirira kana ikingirira thina uyu itemini ria gukorwo ikihoroheria na tugitigane na icio tukihiyuka nginya kuria mwena wa Kiribina ni ati arimi kuma gicagini gia Kanagoni ni magitafanĩtie mirurungano na kana mirurungano wa thayu na o ni thutha wa arithia a mahiũ kuma kaunti-inĩ ya Tana River gukorwo makihithukira migunda yao kuringana na aikari maugite ati arithia aya a mahiũ makoretwo makemahe mikana ya gukorwo makihanda kuona ati arithia aya a mahiũ marakomaingĩria mahiũ mao migunda-inĩ na kureithia migunda yao gukiri uguo arithia makana gukiri uguo ni magĩikitie rĩte na kũrĩ thirikari gukorwo ikĩingĩrĩra itemi-inĩ rĩa gukorwo ikihoroheria na guthatia o ciĩko o ciothe cingĩgĩcũngĩrĩrwo ni wagagu oro ndumwe na ndũgamano ĩno ya arithi na arĩmi. Hawa wakulima kutoka eneo la Tana River wanakuja wanaingia na wanatisha watu. Huu ni msimu wa watu kupanda na ni msimu wa kwamba tulitoka kwa kiangazi kirefu kwamba watu hawana chakula, na hii hali ambayo inafanyika hapa ni hali ambayo ni mbaya, na kulingana na sisi hawa kama hawataacha hizi vitisho vyao sisi tutapambana nao moja kwa moja. Mimi hata hivi ninavyosema tutoka polisi pale na issue ya hawa jamaa. Hivi sasa kule tumeambiwa wale wenye mashamba kule wasipande. Hata wangoje mpaka mkutano mwingine. Na huu ni msimu wa watu wapanda. Hii mambo itakuwaje? Ni kama tuonewa sisi wa Giriama. Tuomba serikali sikili zenyewe zisishe ili neno suluhishike. Bila hivyo chochote kitakachotokea ni sawa. Sisi mimi mwenyewe nilikuja nikafukuzwa na kampuni ya Kemu mwaka 2000. Na sisi tukafight mpaka tukafaili kesi. Kesi bado zinaendelea. Tunajua sisi twalima mashamba yetu. Leo tuambiwa kuwa wao nao wana mashamba yao. Tunasema hatukatai. Ikiwa wanataka mashamba kwa nini wasije kwetu? Tukazungumza kama wakereketwa. Wao si wakereketwa, tena wao ndio wana power hivi sasa sema kuwa shamba ni zao. Ni haki gani hiyo? Hii ni shamba, ni private sector. Na private sector ilikuja baada ya sisi tuko. Haikuja before sisi. Ilikuja katukuta sisi tuko katika hapa. Mwaka 2000 ndio walifanya 1999. Alipoanza harassment 2000, mimi mwenyewe nilikuwa na minazi 48 na mikorosho 42. Miembe ilikuwa na 62. Ilikuja kaangushwa na tinga, nimesimamiwa na polisi mimi mwaka 2000. Tukirongoreria o ingi ciegie urimi ni ati anyitite mikamiti-ini ya kurora urimi wa macani ni KTDA ni makiuritie thirikari gukorwo ikiehereria thogora uria ukoretwo ukirengwo makiria arimi na uria ukoretwo ukirugamirira fertilizer kuringana na murugamiriri wa arimi a macani guothe bururi-ini niwe David Ishoho niwe ugikirite ndeto ino kana uhoro uyu mukonde hindi ya kigomano na kambuni itiganite oro ndumwe na anyitite sector-ini ya urimi wa macani na kuria akirire arimi oro ndumwe na thirikari ati urimi uyu ugikorwo ukigacirithio na njira nene itemi-ini ria gukorwo uri arimi. Tambia wakulima wetu kwamba tumeweza kuwa na hiyo majadiliano na tumezikizana na wakurugenzi wetu kutoka upande wa East of Rift ambao tuko nao hapa kutoka 7 factories, na tumesikizana ile kazi ambayo tutaachilia kazi ifanywe na management agreement. Most of the factories all the factories actually have agreed that they want to continue with KTDMS being managing their functions. Ile fertilizer tuliwapea mwaka ulioisha ilikuwa ya bei ya juu ambayo ilikuwa 5617 na serikali wakati ilikuja ilisema mpaka shilingi 3500. Kabla ya bonus tulipa bonus tulikuwa tumekata shilingi 3000 na kwa hivyo kila gunia ilikuwa imebaki na deni ya shilingi 500. Hii mwezi imeisha ya mwezi wa 3. I think there was a hitch in our system.
Badala ya kukata shilingi 5 walikata yote. Kwa hivyo wakulima hawakuweza kupata pesa. Kwa hivyo kwanza tunaomba pole kwa wakulima wetu. Kwa hiyo lump sum recovery, na kwa hivyo kila mkulima atarudishiwa shilingi 16 kwa wale wa upande wa East of Rift. Wale kwa upande ule mwingine watatumiwa shilingi 15 kwa kilo ambayo ilikuwa imekatwa. Tumeamuru hiyo pesa ilipwe by Tuesday next week tukienda mbele. Na kwa hivyo kwa wakulima wetu kama tumeomba radhi, tumeomba pole, wataweza kurudisha hiyo pesa. Hiyo balance nyingine itakatwa polepole shilingi 5 kwa kilo all the way mpaka iweze kumalizika. Ningetaka kuarifu tuko na in the process ya kutafuta fertilizer hii mwaka, na kulingana na our political market analysis, ile fertilizer tutapata itaweza kuwa kwa bei ya kiasi iko chini kuliko ile ya mwaka ambao ulioweza kupita. Na tutawaarifu tukifanya hiyo kazi kutoka next week, tutawaarifu wakulima na tuanze process so that by July ikikuja kufika hiyo fertilizer itakuwa imerudi mpaka kutoka hapa kwetu. Fertilizer ingine inakuja, na kulingana na vile serikali imesimama kusimamia ama kushughulikia mkulima, tunatarajia bado serikali itahakikisha kwamba hii fertilizer itakuwa ya bei ya chini kuliko ya mwaka jana. Na nä ikinya rĩega tũgũkĩhoka atĩ ũrĩmi ũcio na makĩria wa cai gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ũgũkorwo ũgĩteithĩrĩria arĩmi na kũmaũra mĩnyororo-inĩ ya mathĩna. Na tũgĩtigane na icio rĩu tũkĩgũkĩre ciĩgiĩ thayũ, na nĩ atĩ barũthi wa thayũ kaunti-inĩ ya Turkana nĩwe ndagĩtarĩ Charles Michael nĩ agĩkinyĩtie gĩcagi-inĩ gĩa Kainũkũ, na gũkũ nĩ kũrĩa gũkoretwo gũgĩtabanio ciĩko cia matharĩkĩra kũrũmĩrĩra itoi iria cigĩkoretwo igĩtabania matharĩkĩra mwena makĩria cia ũici wa mahiũ. Gũkĩrĩ ũguo nĩ agĩtuĩkĩte wa kwamũkĩrwo na njĩra nene nĩ aikari mwena ũyũ, na kũrĩa akĩmathingatĩte gũkorwo magĩthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na thirikari oro ũndũ ũmwe na kũrĩmĩra thayũ mwena ũyũ. Oroho nĩ agĩtanyĩtwo gũkorwo agĩcera matũũra-inĩ matiganĩte ma kaunti ya Pokot ya ithũĩro itemi-inĩ rĩa gũkorwo akĩhunjia thayũ oro ũndũ ũmwe na kũrehe ũiguano gatagatĩ ka ndũrĩrĩ iria cikaraga mwena ũyũ. Wakati niliamua kuanza safari hii, nilisema ya kwamba nitatembea kwa miguu, na mpaka mahali hapa nimefika. Ni mimi tu ndio niko hapa na wawili, wale wengine wote 10 na karibu watu 9 wote walioko kwa gari ya askari na wakapelekwa mbele. But I'm telling you, I will not be deterred from achieving the will of my Father. God sent me. If God knew I am a discouraged servant, He would not have used me. God will never use a discouraged servant. He has the authority to give His people whom He knows they can execute His task. Safari haijakuwa rahisi vile. Vijana wengi wameumia miguu, wamechibuka miguu yao kwa sababu ya mwendo wa kazi ambayo tunajaribu kwenda, na tumejaribu kwenda mbio zaidi kana kwamba maumivu yameanza kuwa mengi, kwa sababu tulitaka tumalize sehemu hii ya Kakongo Kainuk kwa upesi, na tukawaambia kwamba sisi tuko na Mungu na tutatembea na Mungu. Na kweli Mungu ametusaidia na tumefika mahali hapa, na ijapokuwa kumekuwa na hali taharuki ya barabarani, sisi hatujapatana na mambo kama haya. Nafikiri usalama wetu umekuwa sawa, Mungu amekuwa akitulinda, maana yeye ndio mwanzilishi safari hii. Na sisi sasa hivi tuko hapa KWS. Kitu moja ambalo nataka kuambieni kwamba usalama wa barabara hii ni lazima sisi tuuzishe Mungu, kwa sababu kuna washikadau wengi sana kwenye usalama barabara hii. Ninaambia watu wa Kainuk, amani yaja. Mungu ameniambia kwamba anaenda kusababisha amani, anaenda kunyamazisha bunduki risasi ambaye imeenea katika barabara hizi. Na hata wazee wa Krals wameniambia kwamba wao pia wanasikitishwa na mashambulizi ya hapa na pale kwenye barabara zetu, na wanaomba amani ipatikane kwenye barabara hii. Ninawaambia watu wa Kainuk, jambo nzuri ni kwamba let's embrace each other. Let's live as brothers and sisters. The Pokots are not our enemies, and neither Turkanas are the enemies of the Pokot. We can live together in harmony. Look, I am here walking here. How could I have walked here if it's not because of peace? And the same God who has enabled us kutembea katika maeneo haya atasababisha hiyo amani. Na nĩ ma nĩ hakĩrĩ bata gũkorwo tũkĩrĩmĩra thayũ oro ũndũ ũmwe na ũiguano
niguo twiko tugiikarania na njira njega. Na riboti yo kuma kaunti ya Turkana ni iragitwe kanya tugiko tugiikirio ro hanini no ndingikuririkania ugithie na mbere na kwaraniria nani kugerera nenda citu cia ukinyaniria na gikwiragwo Facebook ni @Muthingi TV watu mandumiriri yako ndi twiko tukiaraniria na giko gutambura oro haria uragitwirira kana uragitwirira no ndinjitikiria giko giikirio ro hanini no ndugakorwo ugithiora mitambo yo ni amu ni ndiracokereria na mangi maria tukuhaririirie. Badilisha maisha yako na Big Win Bonanza. Jishindie shilingi 1,150 au shilingi 1,300 pesa taslimu kila siku kupitia vipindi maarufu uvipendavyo katika Lookup TV. Maelekezo ili ukaweza kuwa mshindi ni rahisi. Kwa simu yako ya mkononi, ingia kwenye M-Pesa, elekea kwa Paybill, weka nambari 760202. Kwa account name andika neno Muthingi, kisha kwa amount weka shilingi 99 au 99 shillings peke yake. Kwa M-Pesa Paybill weka nambari 760202, account name Muthingi, amount weka shilingi 99 peke yake. Kumbuka, unavyocheza mara nyingi ndivyo unavyoongeza uwezo wako wa kuwa mshindi. Unasubiri nini? Badilisha maisha yako na Big Win Bonanza. Mchezo huu umeidhinishwa na BCLB na ambao wajifikisha miaka 18 hawajaruhusiwa kucheza. Cheza kwa kuwajibika vilivyo. Riu ni kimuthe atiriri tigana inani nindiramenya uria ndireka mbeca nyingi ni ciakwa tariki ici kiuria ndireka na tigana inani leki murenda munjira kuwa thiku na taitu riu ri ni tumubuate tukaro muthe kone guku nio cio ni woka atiriri we uronetio ku ni bana kai kuria turendia 550 kakwira kugi ini ha makuta na phase 2 na kuona ko turendia 350 na deposit oigana neigana rimwe ici giokayo mweke ukariha kahora kahora ni ndironetio baraka kuria kwina rugiri rwa thitima na kwina mai aya nigito ini guku kwa ndagima gutire buro tietari taitu na nikio ndimwiraga ndagima nekuga na gwika yani na nitugithiete na mbere oro wega kinjitikiria ngikorwo ngikwamukira oro ringi niguo tugithie na mbere na maria tugikuhaririirie guku kwa Muthingi TV. Na riu tugithie na mbere ni ati thirikari nene manyitanire na thirikari ya kaunti ya Kilifi ni makihetwo gibarua gia gutigirira ati aikari mwena uyu ni mathomithio uhoro wegi guthaitira maria maturigiceirie na makeria hari uhandi wa miti. Undu uyu ukiterere aikari hamwe na atongoria mwena uyu manyitanire kuhanda miti makeria ma ngiri 10 kana ma ngiri 10. Akiaria na andiki a mohoro Paul Flein yaugite ati umenyereri wa maria maturigiceirie ni njira imwe ya gukorwo makiarahura kana kwarahura utonga oro ndumwe na wonjoria mwena uyu gukiria uguri wa kiuria andu oro ndumwe na muingi utiganite gukorwo ukihimbiria hari uhandi wa miti. Carbon credits around the world have a very, very bad reputation, and it is deservedly so. It was a maturing, like many things that are maturing, they're getting better. It's a complex area, and people don't know how to use it. But there are many, many organizations like ours, we're not the only ones, who are creating additionality. So again, working with local communities to create these carbon credits brings wealth into the community. So I urge governments, both national and regional, to embrace carbon credits, because if you do it the right way, it becomes a source of income for the communities. It becomes a budget for the regional government to then develop the projects that they want. So carbon credits used in the right way can become a tool for growth. And more
importantly, it's a way to attract inward investors internationally, and capital, in order to restore the environment. People have not still. People are still. They don't have the knowledge of how carbon credit works, and this is something that GROW is ready to partner with even the government to make sure that they understand what carbon credit is all about. Kuhusu issue ya carbon credits, ni kweli naweza sema hapa Kilifi watu wengi sana hawajaiangazia, na katika kikundi changu nimehusishwa katika forums tofauti na tumepata kwamba kuna hizo mambo na carbon credits. Nimeelimishwa kidogo japo si sana, lakini tulipoingia kwa Kenya Forest Service kuwauliza issue ya carbon credits, wakasema hiyo kwa sasa hatufanyi. For us, we've decided here because the ecosystems around this area allows the mangroves to grow. Unlike when you plant a tree, you'll need to have to water it and look after it. For here, it's 180% that it's going to grow. So we are doing this in line with the government, and also trying to help the community in terms of livelihoods. We are trying to do beehives here, we are trying to do fish pods here, so that the economic status of this area can change and the community can also benefit from this project. Na tugitigane na icio tukihiuke ginya kuria kaunti ya Narok, na ni ati atongoria a MOHORO wa Kenya Kwanza magithingatite aruna ao amwe wa aziri gukorwo magithingata uiguano itemi-ini ria gukorwo kana kurumirira uge wa gukorwo makiuga ati magoko magicongere kana magicokereria mirurungano gukiri uguo matongoretio ni governor wa county no Patrick Ole Ntutu ni makiugite ati kana makiugite tamari ta MOHORO wa Kenya Kwanza makiri na kana ni makihariri gukorwo makinyitanira miario-ini orondumwe na gutwarithia miario gatakati ka ngwataniro ya Azimio la Umoja itemi-ini ria gukorwo magietha kihonia gya thina uria ukigomeire bururi uyu gukiri uguo atongoria aya ni macoke kana ni macokeirie aikari mwena uyu ngatho ni ikinya riao ya gukorwo magithingatithia thayu mwena uyu na kuga ati ni kionereria kiega kia ukuria wa bururi. Kama Narok County tulikuwa tumeamua hii mambo ya maandamano, tuko busy sana kujenga kanisa, tuko busy sana kujenga inji yetu, ama namna gani? Hiyo ya hawa wacha tu tuwaombee mpaka siku ile hawa tawarudi kujenga kanisa. Umeniambia tunataka amani kwa town. Sidhani kama kuna mtu amejisikia kama kuna shida hapa hii town. Si town iko sawa? Iko mtu anaona kama akona shida? Ile kitu tu tunasema ni kwamba rais alishinda, ametangazwa, kura ilihesabika, mambo ya kotini kaendwa, mambo ikaisha, na rais akawa rais, kwa sababu huyo ni mwenye Mungu aliona ni huyo. Ile kitu tu tunataka kuomba kanisa ni kwamba tuendelee kuombea nchi yetu kama vile tuliombea nchi yetu imalize kura kwa amani. Tunataka pia muombee nchi yetu iendelee kwa amani. Hii mambo inaendelea mingi. Yenyewe saa zingine watu wakipiga makelele mpaka unasikia kweli kuna njaa. Lakini rais amechukua jukumu. Ameleta mahindi, amesukisha bei ya unga. Sasa kama hiyo ndio ilikuwa shida, si tushukuru Mungu na tushukuru rais kwamba hiyo unga imeshuka sasa. Sisi tuko njia moja na njia yetu ni ya mazungumzo. Wakiwa tayari tutazungumza. Kama hawako tayari, sisi hatutakubali kamwe watu waendelee kuharibu vitu ya wananchi, rasilimali yao na mali. Serikali lazima ichukue hatua ili hata tunapopewa casino, even if we are given democracy, let us not abuse the democracy that we have been given. Let's respect the people's property so that we work together. Wana kigwa rugambi rugakimenya ni haria tugicenjagia kiratu na tugagikira kiarafa tugakihiuka nginya kuri iharo-ini citu na kuo tugakirora uria ciana cia tumia iragithie na mbere na kwigariura. Na ndio kienda tukiga nginya kaunti-ini ya Naikuru gicigo-ini kia Naivasha, na ni ati William Kariuki na Faith Kamau
niyo ahotani mbĩtĩka-inĩ cia mũbira wa golf iria iratabanĩrio mũciĩ-inĩ wa Naivasha gĩkombe-inĩ kĩrĩa kĩrũgamĩrĩirwo nĩ bengi ya KCB maiyũkĩtie ũhotani na pointi 42 magĩtũria athaki 100 rĩa kĩnyitĩte itemi mbĩtĩka-inĩ ici. I was a winner in the last chairman's event, but I was not able to defend my title today. It was a tough event. And you know, sometimes when you have a lot of population, you have something we call hold up in golf. So we are happy for the population that comes, but sometimes we say, we enjoy the golf, though you don't have to be the winner. So today I didn't manage to defend my prize. Today is a very special day because in the history of Naivasha Sports Club, we have the highest number of golfers who have played today. Courtesy to our chairman, thank you so much. May God bless you. This is a very big event for Naivasha. We are trying to expose this town to tourism through golfing, through hospitality, and that is why we see we have invited people from all categories. We also want to appreciate the Ministry of Sports because they give this course a rating for to be like a museum. Na tũgĩtigane na mbĩtĩka cia golf rĩu tũkĩũkĩra ciĩgiĩ kabira na nĩ atĩ mĩthako ya mũbira ya kuona kamwene ni gũkũra na njĩra nene gũkũ bũrũri-inĩ na nĩ kũrũmĩrĩra ũrũgamĩrĩri wa mbĩtĩka irĩ ngũthi cia bũrũri wa Spain cioĩkaine ta La Liga gũkorwo makĩandĩkanĩra oro ũndũ ũmwe na kũnyita kana gũkorwo makĩandĩkanĩra gũkorwo magĩkũria taranda na makĩria matũũra-inĩ matiganĩte. Akĩaria arĩ itũũra kana mũciĩ-inĩ wa Eldoret mũrũgamĩrĩri wa mbĩtĩka ici gũkũ bũrũri-inĩ nĩ Alvaro Abru augĩte atĩ makinyanĩire ikinya rĩrĩ itemi-inĩ rĩa gũkorwo magĩkũria mbeũ njĩthĩ oro ũndũ ũmwe na ciana nĩguo gũkorwo magĩkũria iheo icio. Roho nĩ akĩranĩire gũkorwo makĩnyitĩrĩra na njĩra nene itemi-inĩ rĩa gũkorwo magĩkũria taranda cia kana cia mathako ma mũbira matũũra-inĩ. For us, it's important to be close to initiatives that bring value to the society and to grassroots and to young kids. We have done some things from La Liga in Nairobi, in Mombasa, in other cities. So for us, it was very important also to visit Eldoret. We have come up with the concept of the Eldoret Cup, and hopefully this is just the first edition, and we are planning to repeat it in the future years. Hopefully also this give more initiative and more motivation for other sponsors to join in the future editions. And today we actually pictured the day to the way it is. We really expected that fans to come, and they have come through. All the teams have really turned up, and so far so good. The matches that have been played, we've seen there's so much talent in the grassroots, and with our partners around, with everyone around, they have been able to see what actually we've been doing as grassroots clubs. It was initiated at the last Africa Football Business Summit, which is an event that we also organize. The next edition will be in September, and with that we just try to bring the different stakeholders within the football industry to see how we can exchange ideas, knowledge, and also initiate projects such as this. Na gwĩkĩranĩra kandarathi kwa kambuni kana kwa mbĩtĩka icio cia La Liga gũkũ bũrũri-inĩ nĩyo yagĩtuĩkĩra gaturumo ka marĩa tũkũhota kũmathĩra na gũcokanĩrĩria gũkũ metha-inĩ ya Muthingi TV mohoro ithaa rĩrĩ rĩa mĩaraho ngĩgũcokeria ngatho cia mwanya nĩ tondũ wa wega gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra nani oro ũndũ ũmwe na gũtwĩhokera wĩroreri waku ngĩgũcokeria ngatho cia mwanya mũno oro ũndũ ũmwe na arĩa magĩkinyanĩria mũtambũrũko ũyũ wa mohoro kũrutia andĩki a mohoro arĩa marakĩruta wĩra mwega gũtigĩrĩra atĩ ũndũ wothe ũrakĩhanĩka gũkũ bũrũri-inĩ nĩ magĩkũmenyithia we mwĩroreri witũ oro ũndũ ũmwe na mwerekeri wakwa mũndũ ũgwĩtwo Lucy Christine makĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Aizo hakiuma thutha wa kĩndũ gĩgwĩtwo graphics nĩ makĩruta wĩra mwega mũno. Hau nĩho ndagĩkĩra gaturumo ngaikwendithĩria mĩaraho mĩega ũroĩkorwo kana ũrokĩrĩma gũkũ mĩeni tũgakĩonana nginya mũthenya kana wona ciehanda rũciũ ngaikwendithĩria mahinda mĩega niĩ rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi.